Malipayon nga Paskuhan pagkabanhaw haiyo nga tanan. Alaba ano, mayada masalipot Happy Easter haiyo nga tanan. Ato niya na kinsa sa rinurog ang pinaka-importante nga misteryo hanaton pagtuo nga amon pagkabanhaw hanaton Ginoo. Ito na aton pagtuo, siring pa natindog o napupukan base hini nga misteryo han pagkabanhaw. Kung anaton Ginoo waray kabanhaw tikang han mga minatay, siring ni San Pablo waray ulos anaton pagtuo. Kung anaton Ginoo waray kabanhaw tikang han mga minatay, karagsidngon nga waray kamatuuran an iya mga iginhimang raw, mahitungod han niya kasakitan, kamatayon ng pagkabanhaw. Mahitungod niya saad nga na pahayag kan Marta di niya pagsiring nga ako amon pagkabanhaw nga nang kinabuhi. Adto nato haakon bisan kun mamatay hiya mabubuhi na liwat. Nga naton buhi nga nato haakon diri mamamatay. Kun waray hiya kabanhaw tigang mga minatay, waray kamatuuran ini nga iya mga ginyakan. Kun waray hiya kabanhaw tigang mga minatay, paragsidngon nga aada lagi hapon kita iton kahimtang iton sala. Tungod kay aniya kamatayon hintaw nga waray kapas, waray gahom, in pagdarangan niya aton ang pagpasaylo, ang pagkaluwas sa Diyos. Susugad ka importante iton aton pagtuo ang pagkabanhaw. Tungod kay nabanhaw Kristo, may ada pulos iton aton pagtuo. Nakakahatag ini kinabuhi sa aton. Tungod kay nabanhaw Kristo, kamatuuran aniya ginyakan, kamatuuran aniya mga saad. Usahiya nga Ginoo nga matinud-anon. Nang tungod kay nabanaw Kristo, nataluwas kita, di kangan sala. Gindaran niya nga niya aton, ang kaluoy ng pagpasaylo sa Diyos. Sugad ka importante, iton pagkabanhaw sa naton Ginoo. Han Biyernes Santo, nagtapos ang aton kaditirok, didahan lubong ang aton Ginoo. Tatangpos didahan gabi kamasirom. Ngan ini nga kamasirom, simbolo ang kamatayon. Ang kamasirom, simbolo han daw sugad pagdaog ang kasisidman kay han kahayag. Ang aton ebanghelyo na nga adlaw, nagtitikang ang kaagahon, ang pagtikang, han pagpakita nga haw, han kahayag. Nagtapos di dahan kamatayon, nagtapos di dahan kasisidman, may ada bago nga adlaw, may ginpapahayag ha aton niya na, ang adlaw, han pagkabanhaw, han aton Ginoo. Nagtitikang pala ang adlaw, kinato na po ni Maria Magdalena, han lubnganan. Ano niya bibiling dito? Siguro diri ang nabanhaw nga Kristo. Usahiya nga devoted nga tinunan na naton Ginoo, na siguro magpapahayag hiya, han iya pagtahod, han patay nga lawas, han aton Ginoo. Nga waray niya, kabuhat, tidahan, kamatay ni Jesus, tungod kay kulop na adto, anharani na, an adlaw, an sabat, ang mga Hudiyo. Diri niya mga kabuhat, hindamo pa ng mga butang. Tungod kay harani na ang adlaw ngay parahuan. So siguro among gibuhat ni Maria Magdalena, kahumanlahan adlaw ngay parahuay, kinatuhiya ang lubnganan. Naguhuna-huna nga iya kikitaan, di dahil ni nga lubnganan, ang patay nga lawas ni Kristo. Nga diri nga ni siguro makakasulod, ini nga lubnganan,
tungod kay ginsadhan ini indako nga bato. Pero pag abot niya kuno lubnganan, kinita niya nga ginaabrihan na ini nga lubnganan. Ngan magtitikang iton madagmit nga pagkios sa mga tao sila hini nga ebanghelyo. Madalaga ni Maria Magdalena ngadto kan Pedro nga nanigog mga tinun-an ni Jesus. In pagsumathaira nga waray ditohan lubnganan ang lawas ni Jesus. Ngan magdadadlagan liwat ni Pedro nga nanigog mga tinun-an in Panginano han waray na sulod nga lubnganan. Kan ano ira nakit-an? Ira nakit-an diri Kristo, dida hining higayon. An ira nakit-an amo an tigaman han kamatayon nga ginbayaan na dida han lugar an patay. An patay nga lawas ginpuputos ko ni Henlino ngan elaborate ini nga buruhaton hin pagputos an patay nga lawas. Ano ang kinita ni Pedro nga hinigog mga tinun-an ni Jesus? Kinita nira nga nakadto kuno an usa nga tela in usa nga bahin ang nakaputos ang lawas na Jesus. Ang kinita liwat nira ang lino nga nakaputos na nawong hanatong Ginoo nga nakapilo dito usa nga ligid. Pero signon nga ini nga nakita nira nga tigaman ang kamatayon ginbayaan dida hini nga lugar an mga patay ang lubnganan. Waray na dida an patay nga lawas, waray dida anaton Ginoo. Pero diri akong baga nagdadagmit, diri nga kawat aniya lawas tungod kay kinita nira ang nakatuhay, ang lino, ang panapton. Usa nga detalye nga ginsusumat ni Juan sa pagpahayag niya nga may ada na hinabo, nga diri dinagmit ini nga hinabo. Diri nagpapahayag kinkawat ang lawas na Jesus, kundi nagpapahayag ang pagkabanhaw ni Jesus tikang han mga minatay. So tikang han kasisidman, kadahan kapawa. Tikang han daw sugad hin mamingaw nga ladawan han kamatayon han kawaray kusog nga dahil mga tao nga nagtitikang hin pagkiusin madagmit tungod kay may ada na hinabo nga importante kan amo ini ang pagkabanhaw kanatong Ginoo. Didahan naton siya nga pagbasa naghihimang raw ni Pedro may tungod hini nga pagkabanhaw. Ginihimang raw niya ini nga pagkabanhaw dida ang ministeryo nga hawa natong Ginoo. Naghihimang raw yan dagko kuno nga mga butang nga nahinabo didahan bugos nga nasod ng Israel. Didaha Galilea nga nagtikang han pagbunyag ni Juan. Nga nagtikang didahan ministeryo han atong Ginoo. Didahan iya pagalakaton hin pagbuhat hin mga mag-upay. Dida a Galilea ngan dito man liwat sa Jerusalem. Mga lugar ngan panahon nga pamilyar aton mga tao nga namamati ha iya. Nga naghimang raw hiya nga ginpatay ni Jesus nira. Kundi kahuman hintulo ka adlaw na banhaw hiya. Ngan nagpakita hiya ngadto hadton mga ginpili na niya nga daan nga maging saksi kaniya pagkabanhaw. Ngan nga dahaira nakipagsasaro hiya. Amon paagi ni Pedro in pagpahayag mahitungod ang pagkabanhaw. Usa nga hinabo dihan usa nga lugar ngan usa nga panahon. Nga tikang han ministeryo han atong Ginoo. Ngan inabot ang kamatayon ginpatay hiya kundi nabanhaw hiya. Ngan hira nga kini taha iya didahan niya ministeryo, didahan niya kasakitan, hira nga haw ang naging saksi ang nabanhaw nga Kristo. Tungod kay saring niya nakipagsasaro hiya aira. So sugad la hiya nag-istorya in usang ordinaryo nga hitabo. Pero maaram kita nga dako kaupay nga hitabo. Tungod kay ini nga hitabo amo ngani
ang nagbag-o han pugos nga kinabuhi ni Pedro. Di kang hinusa nga tao nga nagdiwara kan Jesus tungod niya kahadlok, nga dahil usa nga tao nga marinasigon nga nagpapahayag yana mahitungod ang pagkabanhaw ni Kristo. Usa nga tinun-an nga anay nahadlok ngan karuyag magtalwa sa niya kalugaringon, didahan pag-abot ang kasakitan naton Ginoo, kundi dahan niya kabanhaw, naging usahiya nga madinasigon nga tagapagpahayag ang pagkabanhaw. Tungod kay siring niya, insugo hira, hinpagpasangyaw hini nga maupay nga sumat ngadto nga tanan nga mga tao. Sutikang hinsugad waray kinabuhi nga tao, kadahing tao nga maduruto, hinpagpahayag ang maupay nga sumat ang pagkabanhaw. So may ada dako nga pagbabag-o ida kan Pedro. Nga may ada dako liwat nga pagbabag-ohan nga tanan nga mga tinun-an tungod ang pagkabanhaw anaton Ginoo. Ano daw la kun yana nga panahon kabanhaw ni Kristo? Ano niya bubuhaton ba sa hibaruan han nga tanan nga nabanhaw hiya? Wangay siguro tatawagon niya Epido. May ada camera ngan magkakamay ada yan press conference. Papakita hiya niya kalugaringon nga buhi na liwat hiya. Base kumita ang mga tao, basin masayod ang nga tanan nga nabanhaw hiya. Pero diri ini ang paagi nga ginpili ang aton Ginoo. Anya ginpili nga paagi amon pagpahayag ang iya kalugaringon nga nabanhaw nga dahan mga saksi niya antes siya mamatay. Diri han nga tanan nga mga tao kundi hingguti ay la nga mga tao nga ginpili niya nga daan base maging saksi kan iya pagkabanhaw. Mga tao nga pinaagi han pagpag-o han ira kinabuhi, naging saksi hira nga tinuod nga may ada paglaom hin bag-o nga kinabuhi. Mga tao nga tungod han ira pagbaya, han ira pagdiwara, han ira pagbaya, han ira kahadlok, han ira pagbaya, han ira pagpahirayo han aton Ginoo. Naging saksi hira nga may ada bag-o nga kinabuhi. Idahaira, tinaagi ang pagkabanhaw ang atong Ginoo. Waray hiya pagpakita ang nga tanan. Nagpakita hiya ngadtuhin mga saksi, utiay, nga grupo hin mga tao, ng mga ordinaryo nga mga tao. Base pinaagi han ira nga haw kinabuhi, itaon, ang gahom, ang pagkabanhaw, nga nakakabag-o haira. Nakakahatag hairahin kadasig yung pagpasangyahon maupay nga sumat. Nakakahatag hairahin kadasig yung pagdara. Ang pag-igugma nga haw ng pag-ataman ng Ginoo. Ang nabanhaw nga Ginoo ngadto ang ibang nga mga tao. Ira nga pinita ang nabanhaw nga Kristo. Naging extension kumbaga kanya presensya ngadto ang tanan ng mga tao. Nagsasauro kita yan na ang pagkabanhaw natong Ginoo. Di kita nga natuo hini tungod ang pagsaksi ang mga kinita haiya nga nabanhaw tikahan mga minatay. Ngan ira igin pahayag nga tuhan iba nga nagpahayag gihapon mahitungod hini nga kamatuuran. Ngan didahan nira pagtuo igin halad nira anira bug-o sa kinabuhi kapag sunod ang atong Ginoo. Kinabuhi nga nabag-o tungod ang gahom ang pagkabanhaw. Ikita nga nato ang pagkabanhaw, siguro amo gihapon iton ayat haaton. Nga hikita man liwat, maging saksi hini nga pagkabanhaw, pinaagi nga haw iton pagkabag-o, iton aton kinabuhi. Dinan pagtikang han Kwaresma, ginagat kita hin pagbaya han sala, han pagtuo han maupay nga sumat. Kung natuo kita iton pagkabanhaw, amon ni untet na hinanabo din aton. Nawawara iton mga panigamnan, iton kamatayon. Nawawara iton mga panigamnan, iton lara, iton sala.
inya aton nga nagtipikang kita in pag-ukoy sumala ang maupay nga sumat, sumala ang ebanghelyo. Kung nato kitahan pagkabanhaw, amo unta ito mahinanabuha aton nga daw sugarin babayaan naton ang mga panigamna ng kamatayon. Ang ginputos nga lino, ang lawas nga nawungan natong Ginoo, nakatuhan lubnganan, kundi waray na hiya dito. Tungod kay nga banhaw hiya, tigang mga minatay. Ano ba ito nakakaputos sa aton? Ano ba ito nakakagapo sa aton? Kinahanglan nga aton liwatira, hubaron, aton irabayaan, base kitaon nga waray na kita dito iton nga lugar. Waray na kita didahan lugar ang kamatayon, tungod kay pinaagi kan Kristo, nagkakamayada naton, bag-o nga kinabuhi. Nanamoy ni ginihimang raw din na aton ni kaduhang nga pagpasa. Siring ni San Pablo na banhaw na kamo, kaupod ni Kristo. Sanglit iton iyo pananaw unta, aadto na iton mga butang sa langit nun. Iton iyo mga values unta, aadto na iton mga butang sa langit nun, kundiin aadto ni Kristo. Iton usang nga tao nga nasaring nga natuhin pagkabanhaw, pero iton iya lagi hapon, kumbaga nahimumutangan, amo iton mga tunan-on nga mga butang. Ito nakakahatag, naguhuna-huna lagi hapon hiya, ito nga nakakahatag hiya at kalipanya, kontentuhan, amo iton mga bahandi, sa nga tao nga aada lagi hapon, iton mga panigamnan, itong kamatayon. Siya ni San Pablo, nabanhaw na kamo, kaupo ni Kristo. Sanglit angay nga iton iyo pananaw, aadto na iton Dios. So iton pagtuo, iton pagkabanhaw, usa nga pagtuo nga magdadaraon tahin tinuod nga pagbabag-o din aton. Tungod kay pinaagin pagkabanhaw ni Kristo, iginpahayag niya nga waray nagahom iton sala ida iton tao. Waray nagahom iton karatan ida iton tao. Kindaog na niya ini nga tanan. Sanit abrido na para aton iton bago nga kinabuhi. Abrido na para aton itong kinabuhi nga mas matinumanon iton kaburoton iton Dios. Kinaut-unta nga maging tinuod kita nga mga tao nga natuo han pagkabanhaw, mga tao nga naguukoy, didahan kabanhaw han atong Ginoo, sanit naguukoy hinbag mga kinabuhi, dida sa iya.